Yedamina mase ama makwaba eba Approved TV and Radio eso. Nene dwumadi a yeba bedino ya tundi se the Akan Twi alphabet. Yeba besua yen twi kasa no alphabet ne wumu no. Yepesi esua ekwen efa so be yebe ka twi ekwen be fa so be tro no. Na yebe hyase free alphabet no. Enti eno ene dwumadi a yeba bedino ene den. Ene dwumadi yeba bedino ne den. Ye frɛ me entwi agye manu. Enti no ma yenko na afi no yenko hwɛ how things will go. Enti ene no yebɛhwɛ ye abede no. Ene yebɛhwɛ ye abede no. Yebesua ye abede no. Na afi so after say sua abede na wi no akosua vowels ene consonant no se de be ya wo beti ase obibia mu. Na meka cho say ye twi kasa no ye abede no ewumu 22. Ye abede no ewumu 22. Na emutu unhunu wo English language mu. Emutu unhunu wo English alphabet ABCD no ewumu 22. Na emutu unhunu wo English language no emu. Tino mami nyinkyere mo na afi no. Mami nyinkyere mo ntino abede no. Saa de mede red pen aye no. Ene ono unhunu wo ABCD mu. Ene ono unhunu wo ABCD mu. Nti abede ne gusu no. Na 22 alphabets. Abede ne 22 alphabets. Na emu 15 consonant and emu 7 vowels. Emu 15 consonant and emu 7 vowels. Na se kasa consonant ya anum njeje. Wo de be twi kasa ma. Ye be kan se anum njeje. Kasa wo kan ejeje wo wanum. Kasa wo kan ejeje wanum. Eno ne consonant na fi vowels no ye ene njeje. Kasa wo kan ejeje wo wone ejeje wo minimum eno ne vowels no. Na consonant no mu 15. 15 ye be, de, fe, ge, he, ke, pe, se, te, we, ye. Eno any consonant in that 15 alphabets no. And now call vowels so ye a, e, I, o, u. Eno enso ne vowels no. The name ye besua abede kan. Obese otimi kan twi. Se obi twi ma na timi kinkan utimi twa also shall say free a be de. Enti a be de ne gusu no me be kan no mienu avede to so miensa no na wakan adi machi. Enti ye be ko a be de e fe ge I ke l o pe se te u we ye. Me sign can be the last one I'm beking to the tosono unim yenu ana ebekan ya boom. Tim say kan a be de e fe ge he I ke l o pe se te u we ye. Ntino atiefo ne ahwefo a mo hwe Approved Radio na fe mo hwe muti Approved Radio na mo hwe Approved TV ye nyina be kenkan abed na bom wo fia no afre wo ba na so afre wo ila na so okru na yesu atwi kasa cause ye kasa ye twi kasa no ngosu ne ba bia bim okwa abruje nkyere okwa ba bia nkyere say school kra ne omo heda nkyere bio so wo say ye kasa wo ya kanni a wo kasa de wutimi kana wo tro ukwo school anko school so wutimi kan wo kasa na wo tro na ase ya try paper so wutimi kenkan enti ye nyina embom na yenkoi a be de e fe ge he I ke l o pe se te u we ye. My idea
na said the make aka say ye letters na e wo mu 22 letters na emu mienu pe e na unhu no English language mu de mede red na ye no e na o unhu no English alphabets mu ana saa so na English alphabets no ye wo alphabets enum bi a 5 bi a eno nso unhu no ye twi alphabet no eno no J Q V X ana Z enegu screen so no J Q V X ana Z sa we alphabets we so no unhu no wo yen ye kasam yen ya beden unhu sa so na yen so alphabets 2 so a eno so unhu no English alphabet no e ana o enti yesese yasua abede no wia yen kohwe enti temu mienu no consonant ana vowels no ekwan abefa so be hu mu difference enum nyegiye na afi enne nyegiye ekwan a se opeso ote ase a enum nyegiye eden a enti kohwe enum nyegiye no na any works ni bi ana se ni nsemfo na ye dia ni bi se de be abeti ase enti enum nyegiye no ofa be ana se bia your banche on enum ejiji wonum banche no o de ko English my cassava I hope say ego skin so kama your bajile ejiji wonum ana say yam ba ile ejiji wonum enti eno ye enum njije ye hwe de column no so a da die meta sa so na oba so say da doa nail da doa on say sansen fo ni na no o kan ejiji wonum eno nti de kan say enum njije ye obi bi ti say fita fufuo just white fita na say fufuo ni na no o kan ejiji wonum ye hwe biem o say franca ejiji wonum ana be afesu e ba G column so say go like go losing go ejije na afesu gu so bibi gu eno so eye enum enjeje no bia yensan ko he column no o say huli just a jump huli on say ejije wonum hunu kenten kruwa lole ludu mukase chese kitchen no mankani koko ya muno no nsa hand nante walk pentoa glass ni na ye anum ndidie ni bia wose tire ons ejeje pra samena sapo tetrema tafle aware wie yalie yoma kamenu no tu hwe sa ensemfo abobodi nyina sa 50 we nyina ye consonant anum ngigiye ti yanko hwe vowels no 7 vowels no so yenhwe kwan a obefa so a ono so behu o say adeswa just a burden adeswa on say o kan adeswa na eye woni o de woni ni na nkasa na ekasa anye wanum woni adeswa akoma efie ekuro edom ekom edin di ni na no sa ai works we ni na no na semfo we ni na ejeji wonum osuo opro owo osebo ukwada suku ni na no ejeji ewo wo ai ni na ejeji wo woni enti no eye enne ngigiye vowels enne ngigiye consonants anum ngigiye nti I hope say mahunu sa difference na ewo mu no say twi no English 26 yenye twi de 22 na 22 no emu 2 words bi wo ho a eni English alphabet no sans na English ni so no your 5 letters bi wo so a eni ye twi alphabet no ye twi no ye o hwe sa ye twi alphabet na celebrity kan underline man hu ye na any or no eni English alphabet no abede no sans na English alphabet no so ye J Q V X and Z
eno nso eni yentwi alphabet no atiefo uguso a wo hwe approved tv ana afi wutie approved radio ye frame entry ajay manu we the Akan Twi alphabet ana wani guso a wo hwe a wo san tie sad me ye de beblo everyday biala said de be ya ye ma no mo ba no ebetime suen kasa no efi se okọ school ma ye nsuen kasa no kra dodo sa eso pa ofra kra wo USS university na kasa ontwe me ho asem a ontimi like ontwe myself wo the Twi kasa ma ebe ne den na atiefo ye kasa we akanni a e de na emi hu so ye akanni brofo do obi ate brofo na ede na beye ahyenso de se okay mi akanni o kasa kan hu bi o kasa awaka no e kan hu bi and the approved TV the Mothers Media Mothers FM Mothers TV approved radio and approved TV ya fa dwuma de bi ato ya ho so se ye besua ya kan kasa no won so try bi a wo bia no so no o so betimi aye YouTube page Facebook no those things now so what educate o busuafo no cause edi kwa say ye to ye nkasa no tokune on dem party ni kan say ye nkasa no ye to de kune what you say o do say ye ko school akwa kosua brofo de na how about ye nse kasa no party de me kan what you say nti usu krom kasa na wo ka no men to mfa nkune what you say men to mfa nkune nti no ye nsan ko hwebiem abed na ye nsan kan last one because me mam homework am be ye ti ye ko a b d e f g h i k l m n o p r s t u w ye entino ye de dwumadie no ebesi ewa ha sei na ene homework no ene say record ho ewo phone so na fa send me WhatsApp number no na good skin so no 0241 400 137 0241 400 137 record ho na kan abede no ewo WhatsApp na fa send me se wuti an ma correct abede no fa kan kan wo WhatsApp na fa send me yen audio voice note man true men type and e be photocopy kan se abede afg eno ka ewo WhatsApp na fa send me se mistake ho a na correct ne kama ti we ni lesson 1 nyanko boy chance se beto aso ekwan abefa so ade sa alphabet we no abede we no obeke kan abu ma betimi de nya nsimfoa obeke kan abu ma betimi de nya works bi se English ma ye go ko enti no cheese no go so obeka na se enti nyanko boy so china yenya hu abede na we no ye besua kwan ye befa so beke ka sa abede na buma ye betimi amana ye nsimfoa anase word ye frame entry ajay manu the Akan Twi alphabet ana wo hwe ya wo san tie yin wo asembusa bi na ase wo question bi a obetimi da fa your WhatsApp line we so 0241 400 137 0241 400 137 and so san go screen so nti no obetimi apeke na fa ni time bia no wa frɛ na ye ne wadi nkomo na ngopon hira sua wo krom kasa eno ene ya wa hyenso de brofo enye okasa obi anka asem nsua brofo utukwan beboa but otu man mu de also ma me kasa de mother tongue no ose wusua na atima boa ebia na dati bi se uwa I don't know but me kageke ebia uwa na ngopon so ke mbo Ghana ni me bo yigweni pa yigwe etwere ho asem pa yigwe etwere boni abaye ni papa ye na afi na to na busa sa ewrade because ku mi gusua brofo no atia kasa brofo no wona me de ma me de mbesi ha ye frame entry ajay man